kare. Telefone yavuye Bunagana kwa General Sultani Makenga, irazi hamagara mu mugi wa Goma, ihamagara uwo bita Bahati Erasto. Bahati Erasto itabwira uwo bita Manzi Wiri ati turebere umuntu uri hariya kuri front line. Manzi Wiri ahita hamagara Ibukavu bahita bahamagara he bya Mungu uri hara mu misozi miremire icungamiye Uvira. Bya Mungu ahita hamagara Lieutenant Colonel Wiri Ngoma uri hariya Katongo. Lieutenant Colonel Wiri Ngoma ahita amenyesha General Sematama, umugaba mukuru w'ingabo zatwigwaneho, arababwira ati muzamuke kuri iyo misozi miremire, mufate za jomeri zanyu mujomere, murebe muri ubu buryo mujomere, mureberemo neza mujomere, mumbwire ngo murimo murabona makamya ngahe. Ati wirushwa niki tubonyane. Amakuru yabaye menshi ku kibuga cy'imirwano, inkuru y'incamugongo ku gihugu cy'u Burundi, ibintu byakomeye. Mwegere hino banyarwandakazi, mwegere hino nshuti za Rwanda, mwegere hino tubane mu ngingo zikomeye z'amakuru turibuze kubagezaho. Amakuru yaryoshe kuva nabaho nakwitwa nge n'ubwa mbere ngiye gukora inkuru nishimye. Iyi nkuru ntabwo irakoze ibirenge hasi, nta n'umuntu n'umwe urayimenya hari. Ni operasiyo ikomeye yakozwe na mama 23. Ni operasiyo idasanzwe. Abarundi ndayishimiye, nonaha ari marakamba. Iyi ni inkuru y'incamugongo kuri we, ni inkuru y'incamugongo kubani nkawe. Ibintu byakomeye, mwegere hino. Uvira urufaya rw'amasasu, amasasu aremereye, imbunda ntoya, imbunda nini, intambara irakomeye. Uvira leta ya Kongo ntizigera yirekura, na mama 23 nayo ntizigera yemera ko abaturage bicwa nk'ibiri kuba Ituri. Ibintu birakomeye. Imbunda zose za mama 23 nini zitunze imitutu mu Burundi. Kubera iki? Mwegere hino, ibintu byakomeye. Mbere yuko rero twinjira muri ayo makuru akomeye, ndagusaba ko usharinga kino kiganiro kikagera ku bantu 10, ubundi ukabufashije Rwanda mu kwiyubaka. No kuri mu nkunde mukande subscribe, mu nkunde mukore share, mu nkunde ndabizi nzabahereza amakuru adafite ivumbi, kandi amakuru yose ngomba kuyabahera ku gihe. Ni amakuru ya ndani ku rugamba, mu gisirikari indani, ku mirongo y'urugamba. Aho niho tugiye kwinjira, kandi tugiye kuhinjira noneho tuzanye icyo bita ibimenyetso, proof. Bino byabereye muri operasiyo yose uko yagenze, ntucikwe. Abantu mwirirwa munyandikira munyaka video, yes, aho hari urubuga muri comment dushiramo urubuga rwa WhatsApp. Hariho channel ya Rwanda yo kuri WhatsApp, hakazaho na WhatsApp group ya WhatsApp, na WhatsApp group ya Rwanda. Iyo WhatsApp group imaze kugeramo abantu 300. Ntago bacicwa n'irungu, kuko babona za video abandi batabonye, babona buri kimwe cyose abantu batabonye, yewe babonera n'amakuru ku gihe, mu gihe hano atarahagera. Rero uramutse winjiye kuri iyo channel ya Rwanda, ukana joininga group ya Rwanda, ubonye amakuru yose wifuza, kandi ayo makuru yose ukayabona he kuri Rwanda. Niyo mpamvu rero ugomba kureba iyo nimero, iyo group, iyo link iri muri comment ukayikandaho. Ariko nukuri mushigikire Rwanda, muyikunde. Ndabizi ko mu minsi iri imbere tugiye kongera gusubira mu ndake, ibintu byakomeye. Noneho uwambwiye yambwiye ngo ati Rwanda rwose ngwino turagukeneye. Ndavuga ati nanjye ndaje, ngiye kuzabereka ubuvumo bwabereye mishana Abarundi bakomanisho, ariko Abarundi na FDLR. Ibintu birakaze, birakomeye. Tukiraho rero, ibuka ko hari umuntu udufasha kugera kuri iyo tere. Ni wowe warebye kino kiganiro, ni wowe wa mbere. Ariko tukagira n'undi mufatanya bikorwa, ni umuganga uvura indwara zitandukanye, harimo igicuri,
amakimbirane mu muryango, amarozi y'ubwoko bwose, yewe akavura n'indwara z'abagore. Icyo usabwa nta kindi ni ukumuhamagara kuri nimero ikurikira. Abari mu Rwanda, abari Uganda cyangwa se abo kugera mu Rwanda byoroheye, aherereye hara ku mupaka uza u Rwanda na Uganda harazacanika. Nimero ushobora kumubonaho ni 0794463015 cyangwa se waba uri hara muri Republika na Demokarasi ya Kongo mu gace bita Kituku mu mujyi wa Goma, ukaba wamushakira ku kamenyetso ko guteranya 243 916159581. Ubundi uyu muganga iyo mwaganiye uburwayi bwawe abushakira igisubizo akakuvura uko ashobojwe kandi uko ashoboye. Rero tudatinze mureke duhite twinjira mu makuru, ariko nambwira buri umwe wese ufite business iyo ari yo yose ashaka kwamamaza, upfa ko ari business icuruza cyangwa se ikora mu buryo bwemewe n'amategeko, yadusanga tukagira ute tukamwamamariza. Hari niba undi mufatanyabikorwa, umudiaspora, umunyarwanda, umurundi, umukongomani, umugande, umutanzania, umunyakenya, wifuza gutunga YouTube ihagaze neza mu buryo bwo kurebwa, ihagaze neza mu buryo bwo kwinjiza amafaranga, za YouTube zitaguriwe abasubscribers, zifite abasubscribers ba nyabo, yakwandikira iyi nimero kuri WhatsApp, uyu muntu akamuhereza YouTube nziza idafite ibibazo kandi arayikurikirana ubuzima bwayo bwose. Nukuri mu mugane, uyu naramuganye, niyo mpamvu mwabonye i Rwanda. Wamwandikira kuri WhatsApp kuri 079 079 078 629 91 turayisubiramo, ni 0789 629 91 ubundi agufashe aguhereze YouTube ihagaze neza, yewe ku giciro gito ng'icyumuneke. Ariko umwandikira wese agomba kuba yitwaje hejuru y'ibihumbi 500. Udafite 500 ntirirwa mwandikira, niko yambwiye ngo udafite 500 ntamwandikire. Twikomereze rero, ayada n'ufite urimo ari musi yayo naho mwandikire, barakorana. Murakoze rero, twikomereze. Wari umwanya wanjye wo kwamamaza ndetse no gushaka amafaranga yo kurya. Mureke twikomereze operation, reka bariyo duheraho tudatinze, sibyo byiza? Operation ndifashisha ibitabo, ni operation ikozwe na ni operation ikomeye, na ni operation y'urugamba, ni operation idasanzwe ibereye hano ku butaka bwa Kongo. Ndayumvishe ndarira, ndayumvishe ndababara. Ingabo z'abarundi zaragurishijwe ntizabimenya, urwaruka rw'abarundi rwaragurishijwe ntirwabimenya. Uyu munsi niyo mpamvu i Rwanda ihari. Mbega mwegere hino. Murabizi ko tubazanira inkuru itarakoze ibirenge hasi. Nyandikira ngo harakabaho intare za Saramwe. Uri intare, turi intare, kandi intare uko wayogosha kose uzingira hinduka imbwa, ihora ari intare. Niyo wayimaraho ubwoya ihora ari intare, niyo yapfuye ibiri intare. Ariko none intare zihari ni nzima, yewe nta nubwo zogoshwe. Ni intare utare, ni intare idatinya, ni intare itamoka. Mwegere hino. Nkunda kuganira n'abanyamurenge bakambwira ati ibyo ugiye gukora byose ujye wiragiza Uwiteka. Ikoreza Uwiteka urugendo rwawe rwose, aba ari we wiringira ku manywa na nijoro, nawe urugendo rwawe azarusohoza. Hahandi hataringaniye azaharinganyiza. Uwo ninde? Nuhoraho, nusumba byose, ni rurema, ni rubasha, ubashishije intare za Sarambwe gukora ino operation ikomeye. Twatangiye mutera agatebe, ubu niho ikiganiro gitangiye, kirebe cyose ukirangiza. Intare za Sarambwe zikore operation ndayishimiye
ni operasiyo ikomeye, ni operasiyo y'akaga, ni inkuru nziza ku ntare za Sarambwe, ni inkuru mbi kuri leta y'u Burundi. Iyi nkuru ndi kwanga guhuza amaso na kamera bitewe n'uburyo Ndayishimiye ari kureba, ni kubereka uburyo Ndayishimiye ari kureba ino ndoro bayita nta jana, iyi ndoro bayita nta jana, niyo Ndayishimiye arimo kureba. Murabizi ko ingabo z'Abarundi zirirwa zinjira muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, abenshi bafata Ndayishimiye ko ibyo akora batabizi, ariko uyu munsi nemeye ko ari umuhanga mu byo akora. Mubanze mu mukomere mu mashi yo kumushimira, ariko munamukomere mu mashi yo kumugaya cyane bitewe n'uburyo yagurishije igisoda cye muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Intare za Sarambwe zacunze Umurundi avuye gupakira amabuye y'agaciro muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, kuko hari ibinombe bimwe byahawe Ndayishimiye. Ayo mabuye y'agaciro yaragiye kwinjirira hariya za Karemi, anyuze za Baraka kinjira za Karemi. Murabizi ko za Makobola hari y'ibinombe by'amabuye y'agaciro, amabuye meza cyane. Ubwo amakamyo agera kuri 4 intare za Sarambwe zayateze ambushi, benshi barashwe kuko amakamyo 2 niyo yarapakiye, indi kamyo iri imbere, indi kamyo iri inyuma, zose zipakiye abasoda b'Abarundi. Mbibutse ko abasoda b'Abarundi ari inshuti za Wazarendo, ari inshuti za FDLR, abo bose bari bavanze muri ayo makamyo. Intare za Sarambwe nababwiye ko zibera agace kose zigiye kuzafata ziba zaragezemo hakiri kare. Telefone yavuye Bunagana kwa General Sultani Makenga, irazi hamagara mu mujyi wa Goma, ihamagara uwo bita Bahati Erasto. Bahati Erasto ahitabwira uwo bita Manzi Wiri ati turebere umuntu uri hariya kuri front line. Manzi Wiri ahita hamagara Ibukavu bahita bahamagara he Byamungu, uri hara mu misozi miremire icungamiye Uvira. Byamungu ahita hamagara Lieutenant Colonel Wiringoma uri hariya Katongo. Lieutenant Colonel Wiringoma ahita amenyesha General Sematama, umugaba mukuru w'ingabo zatwigwaneho. Arababwira ati muzamuke kuri iyo misozi miremire, mufate za jomeri zanyu mujomere, murebe muri ubu buryo mujomere, mureberemo neza mujomere, mumbwire ngo murimo murabona amakamyo angahe. Ati wirushwa niki tubonyane. Uri ngoma yahise hamagara babana nababwiye bakoze operation muri Karemi, babandi bakoze operation ikomeye. Arababwira ngo mwitegure ibintu birakomeye. Ati se twitegura iki? Ati icyo bita amakamyo araje kandi apakiye zahabu n'abasoda, kandi abo basoda nibo abandi bakora amahano hano. Uwo bita umusirikare, uwo bita intare, uwo bita mudahushwa yagiye yurira igiti, yurira na machine gun y'abasniper. Izindi ntare za Sarambwe zigira ku 8 nazo zigota left right, bagucucumiye icyo bita umusoda w'Umurundi. Abandi bamanuka mu modoka ari baryama hasi, baravuga ati mwitugire ifumbire turabasabye. Ambush na operation uko byakozwe, amakamyo arafashwe, amakamyo y'abadede arafashwe, amakamyo agizute, amakamyo arafashwe. Rero izo kamyo zirenga 4 zose zafashwe zivuye muri ibyo binombe, zatezwe ambushi kuko burya Ndayishimiye yita ingabo nyine abo yita ingabo ze. Urakoze cyane bro. Haba harimo niki FDLR na Wazarendo, abo bose bagize ute bacakiwe. Tuve muri iyo operation Ndayishimiye turagukomeje.
nabonye ko noneho wasabye imbabazi byakunze, ariko maze kubona amakuru ko hari ibigiye kugwira abarundi, hari ishano rigiye kugwira Ndayishimiye. Twigarukire twinjire muri aya makuru avuga ko ingabo za FARDC zifashishije Wazalendo na FDLR bakagaba ibitero bikomeye warikare ku birindiro bya M23. Ibi bitero byagabwe hariya ni ibitero birimo biragabwa kandi bikagabwa na Ndayishimiye, bikagabwa n'ibitekerezo bya Ndayishimiye, agahamagara Chilombo akavuga ati mureke twatake M23 mu bice byose, ibyo biri buze kuduhereza amahoro yo kwigarura Uvira. Akaba ariyo mpamvu nonaha Uvira harimo imirwano, ariko no mu mutima wa Ndayishimiye n'abarundi akaba hatangiye kubiyayo imyivurumbagatanyo mu buyobozi ishobora no kwinjira mu baturage, bitewe n'abasirikare barenga 1000 baburiye mu mirwano yabereye hariya za Ruzizi, baburiwe irengero. Abo basirikare bose baburiwe irengero, amakuru ahari niko bose bishwe, bakicwa n'intare za Sarambwe. Abasirikare barenga 1000 b'abarundi muri imirwano yahereye Kamanyora ku itariki 5 ikambuka igakuramo Uvira, abasirikare barenga 1000 b'abarundi barapfuye. Ndayishimiye imiryango yabo yatangiye kumwaka igisobanuro cy'iyo miryango aho yagiye nuko byagenze. Mureke twinjire muri Uvira. Leta ya Kongo ifatanyije n'iya Ndayishimiye na FDLR, inda nini bayihaye amayira kandi intare za Sarambwe zirimo zirayima amayira, batangira kurasa kuri M23 bakoresheje imbunda nini. Abari Uvira batunyomoze, ibyo tuvuga ni ukuri. Ibintu byakomeye ku buryo izi ntwaro zirimo zirumvikana haba muri Uvira ndetse na hariya i Bujumbura. Gahunda ya Chilombo niyo kwisubiza Uvira, gahunda ya M23 niyo kwirinda ko hari imirwano ibera mu mujyi wa Uvira. Niyo mpamvu imirwano iri kubera mu tugi duto tuzengurutse Uvira. Iyi mirwano n'ubwiraba, intare za Sarambwe nazo nyinshi zamaze kugera Karemi mu ibanga rikomeye, izindi zamaze kugera Baraka, bashaka kugukubitira uyu mu FDLR, bashaka kugukubitira uyu mu Wazalendo, bashaka kugukubitira uyu mu FARDC agakizwa n'amaguru. Ibintu byakomeye byabaye bibi. Rero banyarwandakazi, inshuti za Rwanda, mwe mudukurikira muri Dubai, abari Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abari Canada, Australia, mwumve kino kintu niba muri inyuma y'intare za Sarambwe. Ko nabonye wahoze ari vice perezida wa Kenya yasabye Donald Trump ko yaza agafata William Ruto nkuko batwaye perezida wa Venezuela. Ninde mwebwe none muri gutekereza ko baramutse batwaye nk'umuperezida mwagira amahoro? Munyandikire muri comment. Yari Rwanda muri Republika na Demokarasi ya Kongo. Murakoze cyane.